Kithurano 2017 ni siasa imwekwemwe omena ndene. Ni bwega sana mutegeri wa WeruTV no tumokwithira ugatanite na hatukire mubango jwa Kithurano 2017. Thank you so much antuko Jumapili chionde ukamnya withire ni kwambiria thaa 3 na nusu cio tuko tukethwa tukiambiria mubango jwa Kithurano 2017 tuko bonarua twenda kwithwa tukiariria political tagari siasa cheke ndorojo ile chiumbite kwithwa chikibwithika ndene ya county ya Meru cio tukethwa tukiariria ntuko narua kiri mubango jwa Kithurano 2017 na uri kwariria mantu ya tuli na murwiri wa giti kia senator ndene ya county ya Meru ni mubunge wa gicigo kia South mina Igembe South kaiteneka bwana Mithika Linturi, karibu sana mheshimiwa. Na tuli na murwiri wa giti kia governor ndene ya county ya Meru ni kaitekani mubunge wa Bore, karibu sana bwana Gatobu. Thank you so much notobokona kanyako na tuli na Daktari Kilemi Mweria ni murwiri wa giti kia governor ndene ya county ya Meru. Nikwithire tukwina makarika ya maingi sana yombe tukwithire karika ndene ya county ya Meru. Ukirikane chwechwao ni kwari na muchemanio jwa bunge amina arwiri bagiti kia arwiri bagiti ndene ya county ya Meru betite ntereche mawana arapo ntereche tigania kwi muriri au bombere kwithwa bakingilo barabarene na bawati ni gabana munyombete kwithwa kibaingilana euro na rori kurari ne karika ringi ntere kana barabarene ya Meru itankubunara kura itire mitina bomba kwithiro kyaru ko barabarene into tukitugethwa tukyariria ntuko na rona kinye kire Facebook na kire mitandao ni kwithiro tukuna makarika maingi sana ya ntoa cheki siasa na ntuko na rua kire kiureke tu ni tukuritie Kithurano kuthwania siasa ni boba kunjira siasa cheki ndurejo ndene ya county ya Meru ararira batu kirukira 40321 kana kire Twitter @WeruTV @MartinGichonge 1 @MartinGichonge 1 na hashtag ya tuko na rua ni #Kithurano 2017. Karibu sana kire mubango jwa Kithurano 2017 kaitene ka kuri rono rubwithe tweni Eston Gitonga turubimbere levu tutekire mubango jetu kwa kagita Meru etwira egento kimwe kuma ntonyere mwankathochi ende mantu itaja gweta jai chenjagia ontuko kuma siasa ikwamberia ituonete makarika ja maingi ja anto kugaukanagia siasa iro mena rwetete mwanka mitandaone kagita gateka raja seneta Kiraito Muronge agwetikirikania IBC na thithiria musafara jwa campaign yawe kuma Meru mwanka tauni ya Maoa ende ke musafara jwawe naombere kwithira anto baingete barabara na t-shirt cia PNU bari augire kaba baingere barabara na kubaithukira amwe na thingati bawe bakiama kia Jubilee na kinyantu kwegoro ngabana munya na raiketie campaign ciawe tauni ya Nkobo ende rokere ikurare na anto baraingete barabara ewi ya Nkobo yentukire ngabana munya akuga seneta Kiraito aramuingaira gwikia campaign ciawe ntereiu. Sasa wanasema ati Munya ndiye alikuwa amepanga. Nasikia msee yako kwa TV akisema mimi ndio nilijipangia hiyo mimi mwenyewe. Ai bwana. You had yesterday, Governor Peter Munya talking in Tiani and saying that Kiraito Muronge is organizing violence against him, that we are going to fell trees on the roads. But we discovered, and indeed it is now in the public domain, that it is Governor Peter Munya who was organizing violence against himself, so that he can come and blame it on us, so that he can convert this peaceful constituency into a violent constituency like he has done in the past. Na kuma kire makareka jajaire anto korwa ke campaign tia anto bantere mwanya tia Meru koi kuga ateka siasa bakoroithania Amero kana imo siasa gutumira muinge kugeria gukaria kura cia wentere iria ena uthingati bobonene takagite ne kakura cia muchunjo kawira mwangaza na onete kura inyinge kuma entertainment na kajuju agwata inyinge kuma tigania na koi kuonania Amero bakendera arweri baria ne bakuma entere ciao ethero eimenti tigania na egembe omtu aringe kura kumanya entere iji bakendera arweri bakwao na tebo wake maratasi ja Kiraito Muronge ija tamburirwe tauni na Meru na kinya mwaka muthiru itokurikana maratasi ja PNU kiajo ija tamburangi tauni na Meru na makarika jau jawe nyangia bo maratasi nobo jokerwe kinyabu ta kugeria koroithia Ameru na nteche atigania inyano Gavana Munya na Mpuru wa Bore bonthe ibakugeria gukaria kura ciao na cia biama biao ntereiu
na kagitene kamwe ngavana Munya aiketie siasa ciawe ntere ciatigania mpuro naombera kuinga njera kurigeria Munya kuringa campaign ciawe. Harambe Jubilee nirenda antu baile mpundo yumeja thokone bareke kuang'arang'ara bare urara Oteme ako ya barabara we ya Wingeland batiania barabara ate bata koloke na nobo kwenda tariki nyanya bakoringira kunga. Ndwaria cia asiasa baba bakirumana ikaomba kuruithia Amero nyuma ya ithurano binene na omusiasa athithia mucemanio kiabata kiriwe kuona ati na thingati baba ingi na nande kiuria niri siasa cia kindurijo ikaomba kuthithia mtu kurega kuringa kura kuringana ni mutongeria uriko wagirite na mtu kwithirwa ena antu baba ingi micemanio newe ikuga iu cionthe ikura ciawe. Eston Gitonga, Kithurano 2017. Nipega sana Eston nonto bwa ronuruni rotu ko new basis ya rwarure tuko bwana arua kire bobango yojo Kithurano 2017 tambire na bwana ringera rukuthwania siasa bani boba kunjira siasa cie kidurejo kana kwithirwa ati ndiba kwathwa na imenti na nyambene maybe Nipega bono Martin muga mutegerio WeruTV na nkiambiria nkauga siasa ora chigwita chigita ndiguru kiri antu raba kumenyana ndo mbere yari East Africa I mean Eastern Province na ndeta county na ndi county ya Meru na Tharaka Nithi mbere yari Meru yari Tharaka na mwanka imenti na baba nge bonde no gataka ndwera yari mbere na area indwa ya Tharaka na Meru na reno Tharaka ibeitero ke batu na endwere ire kwenda kuthithwa ne nandi batu nandi tigania igembe na imenti na onikira kenda kuga this point te anto bongo bara ene te clan yongo ekurwa muno ko kuonania na ura watan on the ground ura gukara ni anto bakuriwa kenda beta ku cause the problem kenda beza na bareta mantu jau no monka bedra anto bale ino ntote muntu ena kire beti mamu ugeta nkobo eta kurwa kaneta mudara eta kurwa mon kimuntu kwina anto bakuriwa na bongo iba kugenya wathikira kire ma TV ma radio na mwera system mingi iba kuga kwina mantu ja kuendelea kwau na anto bongo nyaba bongo anja kwina ro muntu lingira dimu kire one of the radio stations Meru na uga ije oro oiterengo geu mudara na mbeciri arirwe na iba mwirire so na ndio tega ni anto ba gwitikire gutumura mbere wana siasa nabo they are desperate to make move on there ka banenkira kura ene nonto siasa tulinga na perception na emotional orika ito ugete emotional nere attachment era mwana siasa kweza akabwariria bukamuthikira bukamwenda perception ni uraka aboera mantu jara idete na ranya tidete in the process bukamwitikira bamulingira kura so jo jari no monkajetani Mheshimiwa Mithika mantu yari kire interecho of the actually rotere ro Jubilee rotere ro PNU lakinya bari mwene bakuonekana akakwina kathina kumiraho temya kithura ni bibibi ongo bikwendelea Martin kambu wetu na responsibility ine muno ya tongeria kuhakikisha siasa ni tukuringa tutu kwathura na Meru na ndinauma tukethira turi arongo tukethira turi antu bateagirite kwithira bari itene ria tuwei ni wananchi kukiotwika batu ndene siasa cietu tukendelea na kwairania na kweria kuunjia chuki na kankwenda kuwa ntino bwa kukiotwika Mithika mathwanie na yawe kana kimubangire mauntu ya kisiasa aumba kwithira akibanga mantu yandwa kuruthania Meru kaba murungu ambatite gitikira nkuromba nontu ntumba kuthwania interest cia Mithika ciomba kurukira ngwataniro nicio ciemba na interest ciomba kuruka interest cia Meru kuria baina thiri na ngwataniro. I really hope you're genuine, Mheshimiwa. Ade? Uncle, I wish you're genuine. Kankwire ukenda kumekwa thandi genuine nubu kwa ile history yekwa kimantune ya siasa cia kwira ntwire kuthithia kana nya kuma twambiririe kwethera kuri mucemanio kinya yumwe
mbara ciante kweta peace amani na thiri na wailie history siasa ciakwa kumara ndambiririe kuromba kura kwetha kuinya mucemanio yumwe undare antu kana waigwa nke preach violence na inkwenda kuwa no ndithiite ciacene no mbari nya kindogo bwa Mheshimiwa Kilemi Mweria no ndu campaign tenwe last year na ndi mumenyete ai muntu othiri mbiche Mheshimiwa Kiraito Murungi ai muntu ku preach peace Mheshimiwa Gatobu equally bautu ti muntu violence ya lakini mbitigeria muntu bumwe no muntu character is built over time tentu kwe mokira muntu nai la cia history muntu kama muntu wandwa na muntu otiwandwa so inkwenda kwira hantu amiru na gatubwiri ukaria kabisa ni munya kwewa nafasi kuendelea kuincite Meru against one another na kuendelea kwaria na chuki na kincite community kana ruriyoro against rarungi no ntuni kwenda kuwa uma ura kuita na mount rayetite tina ikiotwika munya noe ukethene ukiakwailia kutamburango kwa maratasi ya Kiraito Murungi na ntwa baunde begwe kotini bamwi na atongeria pa county government. Number 2 hailia munya noe na history yandwa tara 2007 I think Mheshimiwa Kilemi kwa tanka dia makosa no tera mbeleze story no on your houses tareu ni wenga wina history engari wengwa na ngari ewe bakendwene ikahethwa na kora muntu na bunduki nara itenerea siasa rengi atwete let me ask you no, just a minute mpata imugeza iboko yeta no mtetekeria unyuti I'm trying to lay ground kueleza violence nekua Dikeria Kilemi akiaria musema nione utino kuiba Kilemi akina ndwimbo siandwa utino lakini obonga mochema nione munyari imo ndwimbo ira kuina isya kwaeria we excite emotion yanto yandroene twitite nibwa uprepe anto so munya mbicera kureta ailinya mibawire kirite akiwa laingo ukaweta keke Meru na kuelewa laingo ne ambi yare kuringa na tradition na mila kana marieto yake Meru akuba bathuthikirite iba me laingo ni baraba hethaira barato atumandroene throughout kurana no ta ngombe ciantu eunio nio mbicha bomba kuwa na please twinde itukarie Meru eto itumenyere twaigwandwene no ntumunyariya eya rutererumenti akaria mandu tofauti eya mawa akaria mandu tofauti yarua rengo fikira akiwa Meru twakarerende turauwa itekanje senator ikia imenti itekanga bana ikenyambene nebwa kuwa rereta rerakinya mawa kiromba ite no ndutionde tegeria no ndutumba antu baire batuba batuba kura community rira ita naria ate weta karande atkinya mawa ayeta bera Mithika kayite no ndu no support Kiraito ubukarithia antu baimenti rengi botura bukariri urabutura bukaririto honestly is wrong fair enough but frankly speaking kinyone the ritual victim Kau play victim munya style yo kakwendare usiki sympathy no play victim lakini is a political conman but how nara ingilio barabara the other day ukoona hao bwana mheshimiwa Mpuro Abori na zile na antu ba muingila barabara ni atete mchemani no yo entereche mikindori is this a victim you know munya bato sindana just a minute Kithurano alafu kanjokie I think manto ya munya na Mpuro ara ya bode yare coincidental no ndo bak paikiti maratati bo ntukwera paikiti maratati mwe pia tumba kun discuss na to amere in the right context ni ba tu Kiraito kuingelwa murire tuetete maoha after submission of papers na ga tu fly ba utu to ingelianto eororeto aisa luta anto na ndege na kabea akiwata microphone akira anto funga thank God nkwendo chokria anto batiania no ntubona ni thire ntukweu no ntondare ate the ground na anto ibaturuma umonendera ku box Kiraito thank God security yatone tukaritie boya mno na ngare ko yaringwa ne iya okay mheshimiwa Gatobu nukuthwania kwe mchoro kwa muturara ciano na mbira ati arathwana ci ati akareta family we Meru no nto na ukira Nairobi akaumba kwithirwa ye hotspot lakini ndi na kuthwania Meru kinyenio wasi nkurukie Nairobi do you think so ibwega mbere kure muthenya bwa ntokanya gaka kuthatwiki Weru kairi twani amantu jegie county yetu
na nchokiria Meru nkatho ntibatwire bari antubathire gitarira ja muno na inyagi campaign yakwateka kwirondro na thina na inko bachokira nkatho ntendo babo nene o ntukwingwita nkurukia constituency inya kana ithatu tanarua ingukari kanisa ya Thirugaiti ngukari kanisa nenge mawa maximum ngukari na muchemano jwa Tharani guntu gwitawa Kambau na Centriment na kundi gukari athiri na inkwira atori lasani na rimi kinduri na kundi kona kwina thire kumbira Meru ibwega mbugi ya Meru tekabendete ndoa Ameru nantu bendene muno na bendete nyamurungu finere twani atongeria mbeu itu kona thaizi tembe ucha mwaka juju imbe uchi andi kumegita muno na kulingana na oni ingwitia constituency rampu mite itawabori ute constituency inge yomba kuritana Meru kithomo kathiri na maendeleo tabori mtu atia constituency chonde cha Meru imwe chitawa Igembe South Igembe North Igembe Central ingi yetu Tigania East Tigania West ingi yetu Imenti South Imenti Central buri nyonka aketiri tware Imenti Tigania kana Igembe kitumi kwithira uti antu bateburi antu pore kwithira kwina antu bonde ba Meru na Kenya yonde tunyantu abengi muno ku Masamburu gikona guntu gukwingi na tumbete gwatania antu bare ndene myake na mbuge ntu amantu zairi yake mbere muno ikwenderwe mwathani ntugo ingugi atongeri yake pojaire ni atongera kwitha bena agenda nkia MP wabone ni MP wa mbere wabore twambirie na musingi jwa kwitira ntungugi musingi jura rero kajwikira utimutongeire okarweja kujwita ikyo ona ndigurota Tanzania etiu kabira nuntu musingi wa bekiru Nyerere mwanka thayo timwetongero mwago tagenist ndoiro kona thaizi ni atongira twatondire 2013 tutimbe betete kuthithia antu bakarando ari uteugwa mheshimiwa Mithika akiuga pamo bari ugitibite nare binge bejite naja uti mtu arunga makiringo ni auga mbijite kuthira Meru bubu na bubu antu banenkerwe ite na emotions antu atichi bangite na nkwenda kwira Meru twenda kuthira ndwa izi kitutige na ndwa che kuga nchamba oneje kurumana muno wena kiamage kinene muno tutugana na rokoru runde tukenda kwambira musingi jwa Meru upya bwambere itwite antu abare tandwa twebere mheshimiwa Kireitu buru twebere mheshimiwa Munyaburu nundu ketha antu bokinya oturujithania zaire ja thatu Meru wa murimo jo muchoke yuka ijujuriza antu baturujithania zaire za thatu jana za tano mbere kura cha 2013 peze batwire atoyirwa kura paturia ntundwene magambene miaka 2 miaka 3 mheshimiwa Mithika etwira tuchange mbecha twete gambene ya mheshimiwa Kilemi twatura mandwene na ndi mbeu ijo tukona thaiji kiki ya kaire wambere tubeberie wazaire atongira bara tukareta itwekire musingi jwa mathivyo ikyo ni campaign kwa mbugite buru ntikoro weta mtungi nkeja akina point chakwe 10 na manifesto nkwenda kunekera muri gikuru onde Meru mbuge ari ankona kuthirikiria tuge bwindura nuntu atukwandikania contract mbetendire bubu na bubu twathura ntu tukuminyibete kuthithia tukiuga una kumba kuruma na we na kiama tugachoka ndwe ni Kenya na Kenya. Thank you. Mheshimiwa makarika yanika ni ilionekete sana tumigeze michemene ne ku kuona manto tu au kisi cha violence. Yes, unembuga today imana violence lakini ndona violence body kwa mheshimiwa Gatobu. Thank you. Imbudete michemene ne Igembe South ndona violence kwa Mithika Linturi. Imbudete michemene onto kwingi lakini mbona violence na mwanyambene Thursday dade mikindori mwakoro mwa wa timu pia niwe munya areta thina sana na antu 10 antu nyabendo bora around only antu 10 people kiochwa but you know na beta amena na kuina huku ina lakini there was no consequence kambu buruni antu pia niu bakuleta thina na ibareta thina ntugende kiti maratazi yakwa me violence teko wakere kudantu na maiga violence nye kwena njira ingi cia violence kwa ya ndege bino ga yanto mejamano tugere twara mojamano yo tugunda ndeko biga maratazi by ande you know around Meru town kana ndo batai kubuto kuwa na iba pwede tikuda na ngina kongi so kwena thina lakini ito bidi kuria genesis ndo ere wani anto baili ni baba kumenyeka kaumo kando ni anto baili na iba kumabiba kuruira kwera wari oka kuona njo ile chiarwa baba bana thina ibareko tenyanki na Gatobu right ambwire onto kokuruwa Kireitu na munye bete kaniritie
Takana ni manto Meru bete candidate munya area ngabana miaka 10 na kila itwa ai senator kila itwa kwanga ni mtu chalere tikira kwenda no wira woni ndo ambere ndenda senator ali wenda kudia Nairobi ino akwenda wote tikinga kwenda na wo kabisa na wera na munya woni twali muri tingwena kwa ito itwa kwambile kwa kila itwa nyako ni mere so utakakadiria so ibete candidate bera woni twate candidate kila itwa support banka bana ite candidate lakini ayuke munya ndo bakamene kemwe na murira na nya sana utibwa tabwithe munyanga bana aimpose munyakire Amero na njira nyingi njira cha kura njira cha manto ya wamba bakura manto tweta kotine amo bangira manto utibwa tamubuthiria ari muntu wa kabisa wote muntu ngi ukorokete munyamero na nuo mwone kinya amba nchamba la ingo nuo mwone manto ya nende thine kwira kama ntoro mwikiro kwendo muchuna githunya muromo awe kokonta iwoni ende na ruo te muntu ngi kabwira Meru woni nkadawa uteko wo na ini nkadawa na nuo mwikiro so anto bako biba kurwira Ameru babu ikuri anto biba kurwira na nkwira kwama ndoe inyo kwando kukurewa na inya kwena becha is a big stake in this thing becha kinyo ndo kukurewa everywhere else becha ili ata kama anto yonde na ibo ndo tubwiri kodi Ameru atere ibapo kodi ya kila itu na munyare imbi baro iro mwanka baitete ukinyithia Meru anto akuthira na ndwa na ibo ndo kwete kenda Gatobu Meru ete korobwa anto baba ile abwiri kuma baba ile kabisa bakauma kabisa face ya Meru onto kinyo mwachinda ndo ile tembele miaka ingi 5 ote development ekoneka muntu aita tu marabia cha account ora munya tu marabia account kubuida manto awanje ndewe kila ito kumako etaro na askari antora bakaza bai kukezi kare munya bado nuare mo kubuida ende munya ta pera ta kulonwe Meru tu rendo na miaka 10 ote to Meru tu rando no to bantu baire so I think hiyo budi kuoneka na itu atere kila ito na budire bantata eteketie adongo bagwa I created a monster enda wacha njira kundila monster eu na monster ni etete kyo chunwa ni muntu romwira yokiete ke turutanire gwe turemwe ondutira wa mtono muthuku miaka 3 2013 atawo mto imbaya 2014 atawo mto imbaya 2015 atawo imbaya atawo na kurambeja ni ndara pele kuwa na kurambeja ni tonto atawo miaka yonthe kabare ya pobaile. Okay. Kile SMS Umaru wa Linturi, you are a liar. The other day you incited people not to pay for entrance at Kinoru. What happened? People were tear gassed, munya tano tena na Mogambi, stop violence Linturi ni Mose kuma Kailone. Kancho kimantu akuwa ya antu bakaria. Intu ganda ikite papers yakwa. Datimeu dairwa ruariro Kinoru kiruguri. Na Kinoru gwa thikiruguri reigwanto kwina mubira yuko. Rwandere antu ntere antu buthuku. Ndaberu are kwa tu Kinoru are kiwakwa. Na kirite milioni mana 3 na saindi cia county. Na ngoba fly ondo no teke ndirona ruare munyabwiri utoa party. Kana aikiria antu mukono abera babu ngwira nture kurita miaka 5 iyo ni bone mubira mbi free butonye bone ngwira twarita na kurura kyani no kare na Kenya Premier League bakwenda ne ndawire o ntawire antu bakarwe na ntare otiangasi kelwa so ntawete kiakete ndawire okere teni bote bukarwe then I will be only responsible. I only said munya nato treat kyani getu ture miaka 4 tweterete kyoyura na kwa thea kyoyura na ukurugura na mubira itwetekirwe tukume tukona mubira but then no kiria kure ambi kanga count kamba tina cio ndio tomulwa kure antu weta kama matite baiketwe mechema ne wale kai kuri wanu tambia sa public. Okay utegeri WeruTV tukari da inkiuma belt show ne no ntore kama tanto bonde ayatabe baba mama irita to rori tutare to rori 21 gotiri mambi mbero kinya kiolone okuruka wa kwathi atate muithune antu batumete raini na rori inya ponde bakiria wa mbesa kakwendire mbesa iusire ombi ni munya kuthuranya mthokoni dai no proof dai tukuringa mbicha. Okay. Lakini hata kuni proof yao pwere bana gechunge mejamano munya nabudete mejamano mingi na arimo na ekuru na nyabaka ya ekuru ngirinya kana ithano bakari wa mbecha na va sign in the name of public participation. Yes. Unfortunately, it's allowed within the law, but it is happening. BHO tumela na jela ku participation tebu tuwe karo ya ngada yo kesiasa kuria kura. So yeye manto yama na nyuma itake count kona list yanto basa indete. Lakini bwana Martin aranku ga lazima twebanirie muno ndi woni kwa rurubone na muno bwambe wetu embithi na anabantora kuthugurira mbewe tukwaria thaa izi mbewe ngi tukwanda de mtu akauga mtu mwe na fujo mtu mwe na alitembecha kwa kuthanwa ndete Meru
ko bwiri ko muthitanga nonto nimbuga atiri kithoko oninda ugite angwete bubu ya mheshimiwa munya etere na council of governors barungi karamia kisima roire pawi wako na wikira rami detendera antu babore idharamie ize kana twite munya obichine twetu kuita bu tugwaramie wirungi kwereka kwambiria tukaumara bore antu ngiriegana na tukainga obichiria mwankara mieto ize kana munya obichine ko ukaya kuthanwendete Meru ko biru twa solution nonto tweja TV ne tware kipindi kionde mheshimiwa Mithika na mheshimiwa Kilimba kwaria imbe wengi tukwandekeja kuma matunda kuja kuthanwije mbeche ichi tuoromba kuthitanga munya ombi gututethia turi amwe omwe tutethia ni untu undi nyiri onto bomune bunkwenda Meru bagwata muno itu twenje gutethia mu Meru tuga bubu kuthika no tu kuthithia utura tutethia tuga mheshimiwa munya na kuya mbecha utura tutethia uromba gutethia Meru nontu we mugambi kana nuje sheria ani wapingana nawe choromba gutethia Meru nontu uro kwangamia mu Meru na ndio twa incite Meru to munya na kuya mbecha to mbecha ichutumira cha county na to wakinya is within the law public participation icho sainwa kanda we ute public participation because injira ku ni ombo make extend to the ya yeto kuria automanya mtu uria kura akiwa public participation to but also ute mwanya ko roto kwari na we kwa na gatobunya na wa chia so indifferent ute mwanya boto kuwa Mithika na ikete munya court 2013 lakini na withdraw the case no uta withdraw case ira nyokuwa munya kwirwa yontura ndere ira 24 kanda we munyi mwambo betero uri sapete thief na ndane kaniro chaindi no ntire njirobe we ethitherwa CMC amwe na yekwa iwe Anton kiri yekwa mbeca ciakwa ikandikirwa cheki account nete kariwa eso ni record no etre atari na gare account no lakini record katu kuatire kuna evidence lakini evidence yetire na wontra munyana yetabe ndo tena evidence kada waniko kubeje choto meje public participation okay and kambu boge na mundorobo iri komanyana bia cha Meru nwe ando atakuwa munyana kuyambecha nende ni honorable Kiraitu Murungai senator no overseer beje cha county itobo iri koria mega uyo ndere kwereta muthitanga case senate na investigated toka to iromo protect so baba bwiri koria chiribio koria na babu ithia manto ya utethia county kumuombera kumakara ya utebu abwitherie na teme akwa nende wanu wakwendete nu atethia manto ya ontkanya kara ika gututethia kwa Meru beje itikenya atarwamire kuwa beje Kenya okay mbere bijaki we bwana ringera kuri mtumo kuwa weru uri mheshimiwa Mithika manto ya muchemano yo kawira kabwitu Kithurano na baria baretere thina bwa jairi natigane na munya ni ontuwe tingavana akwenda ungeni warua hello salimia mheshimiwa sana ambia Linturi Githongo Central Elementi tuko na yeye 8 August mbere Twitter na mbere katuke dhimo izire WeruTV alo hello tuko na yeye 8 August mbere Twitter na mbere WeruTV alo hello bareku hello hello habari kuu Njema. Karibu sana tulale nao. Helen. Hello. Ito kuibwa. Nataka I congratulate Kilemi Mweria. And the Gatobu so much. Lakini Mithika is not honest. There are two faces. Every time he's talking in the public. This is injury. But the real him, the real Mithika, you know is more of a warrant than even Munya. Thank you. Thank you. WeruTV hello. 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 WeruTV hello. Okay. Uwa kumaruka. Na mheshimiwa barua iwe muwe kuruke muwe. Kuira no muwe. Menya I entitled to opinion yewe. Of course. Lakini ndenda woni menya munkuwa na site cases ira nda involved na violence. Kurijirisha weto ao. Ndende muntu of peace, right? Na ntawete kia mantu ya kuya uma. Kilemina wa testi woni utino ya wakwa urwa. Munya ne ya igembe south utino onda muurithia. Na kinya nara twari na twaloncha campaign yetu mwaka ombere
last year na Kiraitu Murungi munya no otomere anto nguns kuthukia mucemanio wa stadium. So I think kama mbo mure sasa wakuwa, lakini I think my past and my conscience speaks for itself. No, to that I can never do. But the only problem is this, it was violence, terror kwa gira maiga ake kana utamanga antu, kwena violence inya intimidation. Dira mtu akarongama onto honorable Mithika Linturi ntu ngaro wa make kira kenjai. Awa ang boira bwa ma, tariki 19 kira itu akatha ngavana. That is also violence. Now, like I talk about my today, only me ake mirongwere ne tano ntachi idwa, wenda kanore uninka zadinga wana Meru. Euni intimidation and violence. So the other ways of violence, imo tukolo icho sana. Ndenda kule kimwaki, nintu nokubuko athikiria kanya kuria kiuria. Gitumi nkwira Meru lazima bathuganie bwaga muno. Timu yo ndio kuona, otitime kuthugania mu Meru kabisa. Ambwire ma Meru, otitime kubuthuganiria antu shughuli chiao chwa mbecha na ngui bari ndenda kuria kiuria kimwaki mheshimiwa Mithika kaya kuthano endete Meru ri ni ntu bagwa karite ndi 2013 na bwaga itibia Meru ra bwaga ntina na tabwagaga no kampeni ya mheshimiwa Kilemi muno witiene kaya kuthano ndi mheshimiwa Kilemi no atethia Meru iji nikitha yutu murombera kura chia governor. Number 2 kaya kuthano ndi mheshimiwa Kiraitu no atethia Meru yari governor ni bwari na MP gitarira niki utamuchuja ira giteke akavana gitariria. So kanjo ke kiuria kiu atabuno think mbuira kiuria Kilemi na abo akarinde bokia yaite no nto utirombi mucemanio akarande ndireo twayaite na kinya kithira kanda areo ntetekeria ite byayo akirwa kite kwa munya kana tigania kiangabana na kya seneta kite imenti no ntunkiurie gembe nimbi kuona kuwa ngwendo kwira ne affirmation ya tintario na ntije manto amuchema yu na mbese se kwenye argument kankiwa anto batigania kura chienu ni anona icho ni nike chegembe icho ni nike chanto bayment so ntete kaneria manto yu. Number 2 dira kwenda kuwa tutempa dhonambi ni Kilemi area ndari support we 100% na twamu kampinira Kiraitu na kampinire munya no tie warudhoana cha oimutiania kana ni mubi apana twaila cha tongeria braba kyombote ya Meru. I believed in Kilemi lakini nkwenda kuwa today siasa in dynamic madhabu kaya chinja choka ilia uraya kari itarere okinya Kilemi tuteke amene kimwe nkwenda menyatobu ikyo ntuntu mu support Kiraitu happened to be my candidate for governor in my political party. No ni na ndu kiamene kimwe ndi candidate wa. Nanda kuwa point ya kwa na Martin ochokia point ya kwa nkwenda Meru wa watu. Timu Meru gochwa utethwa ne antu beke amene kemo campaignanira nywe mwaka nyuma mbire kurwa kai. You think so? I don't think so. Because what is there kimukira tugete several times. Ni kwamba a politician no mwanka akalie personal interest. Personal interest ni zarili dhwere mbecha. Kwina political ambition irainyo. Na kwina wategete ye growth yawe politically. So no mwanka akalie na mtu roka uhusiana noe ni uroko manyaka ukijana leo kwenda gwita. So no mwanka akalie interest yu mbere nya wejakiri jajangi. So maybe by 2018 bageda weko athukana Kilemi na yeah, ute guarantee. Ute guarantee. Maybe bakadra katogozo kwa aliacha. Bakadra wale same camp. Come follow up kiuria kira wodire mheshimiwa kinoti. Kira wodire honorable Linturi na ya 2013. Na rewa na Kiraitu na batara kia Kilemi batara kinya Kiraitu batara kuona ngipi kwale ndo atari ari ombasi murume tebatie ni yes lakini ibai ni political loyalty but loyalty ngome kuatire Kiraitu tia kwenda mu support onto no enko pate neku itu ari na we pate ne mo itu ari ku no ari ku we ku kia Kiraitu mu support nya to pate ne mo to JP ngi ma JP kando ne bombicha ne la bwina Kiraitu bwambenga. So no already no ari ku timu ekuno amekere to ekikale uweka juju na Kiraitu mbere kinyama to yakinyira. So but this is right, of course. Right here we so kiuria kira kitra uta answer still no today kita no eteka tindia woni pop na inyo no menya bra wakalirwe
when I write your change of course but I think you take convince reason na kuwa tere no to bakiama te monta kiama okay tuichoka ari kaure kiamene ngati wakira itu na romenyera mundu kinya mbere ora kuinyeria uni nombore gintu kimwaba na mati nombore kindu kindi independent ndakwira aje kwa uni gutethia mumiru na ndagwangu ira mbitite bore utinangirite ndene Kenya ndene myakena ndagwangu unkamikira ndi independent nuntu nyabara kiamene ga president bataita tayo ko woni aje kwa mumiru muno anko kitumino lya kiuria kiu na bocho kya bwega mtu akuithura siri yewe amefungua roho wanko ndakonia miru uti ntwa mumiru buria irere aja indo yanto ukaria interest yao binafsi indo yanto let me object to this bana I think mtu akiuria kura kireto na kuria kura cha kwa gavana munya na kuria kura cha gavana woni kuria kura cha gavana utumba kora ke public television we went ko okay antu ba mero kireto ina agenda we mero ina agenda ona kwera antu matu ya kwethiria woni kwera mero bonka kwethiria we wenka nontra wininga anda uga kiatire ukeja kwithira abo enda go shape Meru mheshimiwa Kilemi ukeja kwithira abo enda otethia Meru nontu enda otethia Meru to rakiete na anko atire so na lawo just a minute bere tuta na mbere kuri miario kwa ro ya Nyambene versus Imenti. Charles ukia kwithirwa Ronruri tayari please nchetheraru alafu tuchokere na tete kanda abwero narua imo striking ntare kinya nyagwe kinya na kenda kwithira gutegete kinya kemoto na Meru County na totigeni mchetho kinya ntu barato guchwakura itebire orabi bangi opwe yonka trenayo ya kuona Gete County ni Senator Kiraito peke yake. I can assure you narua Mithika Linturi airingerone antu bao kura bakiwa no watoreko kajuju akaringerwa kura bakiwa no watoju na tuimenti tokwadra na tokura twetu kinya muntu akomaga chwa kura imenti narua na kuona kura na ndeza kubora turethithia the slightest mistake mwaka tano gutegete kinya kimwe tukethira twina kio county ya Imenti kabugatiga kurwa bugwatanire burage njoka eriku iu bwarikia kuraga njoka buchoke mbio bago boku wa kigerio kinya bwarikia kuraga njoka butichoka mbio doene nonto twarago menyera mheshimiwa Lwaji I concur with you kura iji karingwa mweri jwenana kuma au anto bageta celebration ngare chionde igeta celebration nare babu bugatigwa tukarija twana twatujea kiana gyake jia geta irorera ngina akeja gikagamia kanyuo kinyoko mba gwikirwo orogi ugekirwo orogi no teguo kathiria nonto akuna. Is that the case? Ni about Imenti na Nyambene. Ni bio antu okay about the road to satisfying political ambition. Ko mwanasiasa njira tumera weta kuona kila kwenda utinjira kitumira. Regardless of whether ikorwa kana ikorumana kana ikwairianto ndo governor according to sheria ya Kenya otu governor nyombo tonya ara utumikira county only you can even take him to court as in it is our right na ndira kini no mwaka twa irwe njira chonde kenda torane to stoka twege ogwa kenda leto tulinga kura ndo kana alaje ora didi au ka kwenda Imenti yona tuli hatarine na ni wa gwikira kenda Imenti yukira ni kwa gwikira na babere ni makosa manene muntu wetu secretary general on Jubilee party kwa rio onto atena mwanya na ora munya kwari akiwa ketekeria Nyambene kuti mwanya yo haji na awaji tukeme mouthpiece ya mtu fulani mtu na mouthpiece na bwana Kiraito so kira ko kira kinene ka ko kire ya Mithika no Jubilee tu
na ndi ambia kwariria mantu dai mentire onka akunda kuga kura cha Jubilee ire chiregi ire nyambene kachichi yao na ringiri ibunku atire mai makosa no tutukuri kuwa munyana kuwa na kuthokia mantu na nyambene kuwa itibirie nyambene twachoka tweta imende tugo turingire movement yetu backwardness na kuma ke mutongorio kiama we secretary general. Secondly ote mtu wetegete itibi onde bambo kuringo bika movement wonga within Meru ote mtu ku itibi kama nyasa movement byonde kuma gavana wetano na baya thatu imentire ritukuona Gatobu leo no kiraitwa ke movement yako kuri itibi so kiraitwa ke awaja Gatobu ke kuona re imakosa baya na kwe thiorere mwepo watire kinya kiraitu murongerea abutha kia timu wewe ayo awe bakaruza kwena Mithika rwa igembe na kajuju arwa tigania na ntochu arwa tigania atu wewe nka wa imenti injirenge ureke ome bakwera antu ba imenti bokarondingera otebinge tukona so ibonta tekire movement yonge ateke kironge kenda bagwatire woni bakarondingera ya kuthuka lakini wangu in principle ni unfortunate antu babiri kuona kura across the board kuwa Mithika akona iteke senator yombo tumanyantu ba imenti bambele kuturingera de mugambi niketha ibuka riu so it is wrong ndo ayo bwana mati ibonto tukwando ni na timu ire na JP na PN mbambire na kuga ndo ayo tukona thaa ici imbeo yandikuma 2013 nenya kabera bere kidogo na oni akwa imbira mwathani antethie ntikachoke kuona thina ira ndonere uria buriaga ukene nkimijukia ntenda inya kweta marito aja ndaugire speech ekwa mbere kwariria antu abure ki media ndikwa MP ndabere manjaja twire ututhinya buri ndikoroja gweta nenya thai manjaja twire kuthinya Meru ndikoroja gweta kira kimpenda kuga ire mbewe kwandwa thaa ici kuthira mtu munano kuma guntu fulani bamuringira kura mtu munano kuma guntu fulani aringira kura mbewe bugachoka kuona matunda aja kwambira 2018 na guta mbere oria kira mpenda kwerencha Meru muno kumundegirwa kiregwa ndibwerencha na nyakia ng'ombe kira mpomba kubwerencha Meru na winya bunene sana mtoro karunga makoromba kura kana kurombera mtungi kura na arunga meakiuga ndienda kuringira mtu fulani nontu na thite bu na kathija bubu ya kwetha amtu akurunga makiringo ni akauga pwenda kuona thina tare ni mtu fulani ni mtu akaiya mbecha kana ateithia bubu lakini kurunga mauga ukaringira kana buringira ni mtu bwana ra mtu umite myote mtu othura una naranchiariri ntathura ndachithire no nenya ugwe na mheshimiwa Mithika na twinde kuo tumba kuga mtu ayewe kura nonto no kuma mtu fulani kana atu nonto no kuma mtu fulani. Thank you mheshimiwa kuri mpumichio na no areanire na cira cia infotrack ira cionanetie ati gitikia kia gavana kuri kia kuringwa ni munyo kiyukia kia senator ni Mithika Linturi kia women rep ni Florence Kajuju maybe onto bundu bubu wikira bwa bakwithirwa ati allegedly itibi on the bieta nyambene. So menya Martin kankure na ituguri kwa honesty kuringi no kuri mount reality the reality ya maisha nyayo ituguri umefisa ndo na fia asiri express wani wananchi kana ni certain leaders tutiwisha we na tutomba kwa maoni ya roaji iyo maoni ya kiraito no ndokora roaji imuntu machua imuntu omba kwirungamira yawe yantomurume so kato treat maoni ya roaji ya yawe na tukete kaletere kiraito mantu neu lakini mbetikiria nbuo whether twitikirie or not the truth must be told biabire tandwa ndene ndiguru kana anywhere ni ura resources sikumba kwa yanwa ni ura power ikwashe and na imbuwete many times nyina in national TVs that you are to kawata the right answer ya political question and sharing of power ilo to settle problems ilo to ranya Kenya na Kenya other areas so there arwaja wa express maoni yara tia kuendea kusturaini mbondios lakini kakwera antu hatea kwa ile kwa tuga nibo ko umirire then na considering to for example antobaimenti nibo the largest voter block ila tu ndio within the county na kwa tu ina democracy ni dictator ni rumba majority pake ya kuendea pate ya careful kulingana na opinion ile kumira then they are likely to lose. Now remember, why antu wadhira baina fear ni kuedhira hatembi medhenere kwa ira into. Okay, akuedhira hotel represented antu waba ingi bedhira baina obua. That is why in our program
bautu ke timu yetu ya Jubilee na kana na kiraitu ke yetu tuko yana option kenda kutetweka muntu akamaka inanga banomeru aroma tiania aroma imenti aroma tiania imenti kana embe. The first thing we are going to do ni kuhakikisha tukuthithia sheria ndene mbunge ile kaya resources cia Meru ni fairly ni kenda buonka sub county kana ward yona mbecha cio kenda nende Gatobu Kilemi urethe ana tobu it doesn't matter muntu one, that's our priority no ndivyo ndo ikureta na nyao ndo kuingia kweta kuigwa na with your due respect anto iba weta bakaona yaka kwena favoritism kengo gire iriti imunya iten signed ya tiania today kama an example ngotimanete nangekuru cia thoko cia maua na thoko cia maua sirio yire era nara main market nengira opposite Methodist Hospital pamboria Mithika bautue kumara ware muyumbi uwete watu thithiria thoko what happened na thoko tutona na bautue ingekorongo kwera kanto ndo ba mention name na batu toriuma twatanjia Mekinduri twatima kiuchwa kwina thoko anga Mekinduri kwina thoko twakinya sijui karama kwina thoko si weekend jai kwina thoko pamboria Mithika batu antubege mbere itenere munya market era yaki kwetu niriko na maua niyo litambi ugoti bronene you know now antu baina mauri theory habiu no kada wena ngabana ate kudhoania amenya antu iba kuona then there is bound to be some problem and I think ikiwa antu bakureact lakini ile sheria za sawa bana Mithika Linturi kenda kweza kwa clear wala tu ina devolution kwa nani bramba kwa no kikaunti kenda to baiko baisa sawa riwa to bate ko no nyano biga kwa president Kenya wonga bwena gachunche kenu but wenga bano mwega kinya kutena sheria it is common sense kuwa koga into fairly onto antu konde baku itebira birio okaga fairly resources zero okaga fairly so it goes without saying tema antu yako nidi kinya sheria sa ibana na boto kuona babea ile angwa ibuto wili kwenda ngwete yo kabisa lakini kuwa kwenda resources ni kwa bodoku imakosa manene kinya kutena sheria because yo automato bedra baino kwa na renge na kwebonge to wili kwa kinya bore mo antu rimutu rakite itu tayo ndo tukathatara Meru to kuibethera baina itu kana betha baina CS kana PS maita ya maingi loko thera ina muntu akona gete baba ingi baraba kuona faida kiroki nuena antu baba bari okwe utero PS uro wegembe ate antu wegembe in a lot of cases lakini wamba kubona kitu kidogo abaikiria so remo we cannot tukakwenda tuna right institutions na the law is one of them to solve a lot of problems on the way and short sighted but kuona that nobody kuona Meru yonde kenguire kwaana na kana kenguiro kuruta onto chama ikwiro chama dude thank you katoki lakini yo the same mwenye ile popular gembe katoki dimijira la weru TV eta bera nibia weru ala weru TV ala hello habari yako ni habari yako nembeka karibu sana thank you Ioni ndenda kuria mutanozo wetwa Gatobu tete ukibwa ndenda kwa dina Gatobu Gatobu aliuga wala kitete ngoge bore na abati ageza saudimenti eza kuona ngogera kila itu alitete saudimenti yo ndio uge Meru nzima ni nao wero bore bweka kwa ngogera kila itu alitale MP lakini bore atwira bore alitete ngoge kanto bangi bajiburi nialo de jao bangi bakulinga siasa dialo meanto na malori akeba ikajenau bone buri wa kugana liteta ngoge no ntuburi gakona nto kinya batije asante ende naja uju wategera saudimenti kwina njire kiraito atire kuma nyamwira kuma Meru ya jana njire imenti kionyo mwakachogoria weza no alekere njira mitungu gwekira lami weza njirezi stima Meru kiraito no alete stima bila ali minister leo ategera alifanya kitengo giburi na guteje to kumenya dia buri leo ni alo meanto amalori agikagena wa bariunge buri akiwa ni campaign bantu bathome ba Meru bamenye uri ango gitikita kwae asante WeruTV alo WeruTV alo hello okay
Mheshimiwa. Ibwega na ndi inguke na mono kiuria ta kiu yuntu thaira ntwambiria kwaria sera utio maka ina mtu meeting wambira kwaria ngugi mbiriti au na ndi nunkuona siasa cha Meru tukomba gwitia au muthikire uoriria ingwitiga twetete kuraja nkuruki na igyo mpinya iria nkauga tukombo karaikaro kimwe na antu abochwa governor Mheshimiwa Kiraitu Mheshimiwa Kilemi Mheshimiwa Munya na uni twathimeria ngugi komba gwita bwega akugweta rimbuga ngugira tuitite ndene buri ndene miake no tinangiritika ndene Kenya barabara wa gweta ngwitika ikire 2010 Mheshimiwa Kiraitu aete MP ngwitika miaka 20 undene miake na kwa ya mbere imbikirite tayo kuma kisima kibiricha kirwo mwankaru ile kilomita 38 kuma kirwa utonya gitimene mwanka gitoro contract hiyo ikavite yonde ya kilomita 50 kuma kirwa mwanka gitoro kilomita 12 chondi ke kilomita 50 watara kuma aja maize control aja gitimbene weta mwanka marimba kumira mwanka chogoria ni kilomita 50 negitanite constituency idano rami yewa agweta rami unda agweta kilomita 50 yambiri teburi na ethirira buri akweta mantuja uratuchina na oro kirite stima utestima ngiche kiro ingitera mbikirite bure ndene myake na ria mbere kiri historia ya Kenya antu bekirwa stima otheri batego tunya shiringi ta Machaka na Mheshimiwa Mithika umite na arua Mheshimiwa Mithika no kari kanisa ine Machaka antu wetwa mujujuni nturia yonde Mheshimiwa kuma mujujuni Machaka mwanka antu giwa kuonerie ndire chionde njangiri ithatu tuchikirite stima otheri no muthikiria gwete ibwega ni untu bure menyi no mwisho jwa Meru na aria na nyuki tantu abengi baize nduguranda ikite maratasi ndare na rori 43 kuma ntura mwanya cha Meru ndauga nuntu na kamite kuma ntura ndabira ntura obugwetera ngwera mbitete bure ambite mbonyo yo twambirie katheri kana nyuki nara na nyuki ndabone njira twikite mara kwa urote ngare kinyaka ngaita tweja na musafara twakuruka timau ndabonia ntura mbikirite stima gutwa Riverside njangirije stima bate gutunya shiringi ndabonia timau titi ya tugwaka enjeru tukinya kisima tweja na barabara twikira rami tari twikirite kilomita 15 kilomita 50 twikita kwa 15 twentura eta ntrimiti twinami ndabera yo ngwera mbitirite bure ndene myake na nkiendelea nuntu tempo mbagu Kemeru yonde ikomba andika ki manifesto yakwa ngakigweta nyamari yetwa nuntu tumbo kama tari ngikura ngirima kana mugwanjo beke bure ikyo mtuma mbere sa pole lakini umuthikiria mbira ibwega ngachumya kuringia Meru baba ngie nkuru kibone ithwano rampomba kuthia Meru ndene myake 5 twandite bure ndene myake 5 na kuweta manto ya ringi kura bara twina bonde ne account ya Meru na ringera kulingana na statistics ya 2013 Meru yari na ringi kura kathomba kwingirima na ya 5 na Southiment ni tongereti ina kwingirimi 80 Igembe eri na 45 yune Igembe South kwa mheshimiwa Igembe Central ina 56,000 Igembe North ina 43,000 Tigania chijirire na ilina kwe ya 90,000 uni 43 ya West na 49 sia East then Nodimenti na 62 na Bure na 54 and then Central Menti na 50 no ndotika kwende ku change it much kana ku change tibonene kumane na 2013 maybe kure kia kuringana no mheshimiwa laji mwendia kuwa that means Nodimenti no yako na kura no yako na ite action onige kuira umari Ameru raba kalida hii there is a likelihood bakaringa kura ki clan kwa kitera kuringa kura mono rontonga tegenya urabo support NASA urabo support different people kwena youth nyete kwera wabwe gatiganie bukwalirimbi what all about it kana nyambene wa igembe na tigania othe no tigania the difference na bali ona ibogete kwanza there are so many people para register kura Meru by Nairobi by town Nairobi by chari Nairobi so most of the people batedinga tamanto ja clan to the vote I twakinya July anto bakambile kudinga ta mtu kwenda kulingira kura le no okay na ugatega kanisa ore standira kanisa irajukiri na nyama maromba ya kuromba special ki kanisa chonde iromba rimwe ari kumirau I gutederia mu Kristo amenye kuria akaringa kura mbaye kudinga ta sera cha mtu na mtu kira akakudithiria then ile romba rere kweta
So twekinyo kinya 20 I mean July Meru bakethora bakuruga medo enough muntu otemuntu kwenda walload da hii ni Meru sincerely ito umere au so anto bakathinga ta sera wakinya nto uno ndukiragia utumiza isera so bibi Meru tiwo zone ure kwa class kinya ni NCC wa zone nto inyoka tega nto baba kure create ndo nkubo na mudhara otega ni anto ba kawaida temtu na ogwe tumete tweta twa protect imenti ndo ande kedora kako kwenda kwedia atoko protectment from munya then it means anto jauni na bangi tulingezo tuleo lakini otega ni anto yaba tekwenda kuonekana bali otuko pakagita mutejo kagwa pakamatuka so nandi uyu walo dukali walo dura wengwa kana anto bara bandwa beja na batikira kulingwa mbicha baina migwe baina ibanga na baina dikurwa lakini ande kedora okenyo kiranga meteo tuko akoma tuke ande windo ere kutwena kulingana na mheshimiwa barua ati ni munya wengo no waitire mitira ingene ingira ikaribia ida we tutoma ko tetara ya jubilee no pedre nyibo no bato simpati vote no kuri inference umba ku make mbere mutejo itwa munya mudhara na clip bwinacio na ndenda bo play kana boni antu na wire mite ikaitwa niguo ugire so bora menya mite ikaitwa ri ni atia mbere ya etankubu na ari aekuwa ati akarigirwa na nyaba circulate ruma bakiora wa anga bautwe itukubanga na uningu to mantu kuma igembe south beta kurwa nkubu ne gavana maybe na intelligence ba mu ngani ngabana na intelligence iriku ya beta intelligence dan gavana to awater intelligence yawe ira akwenda otumira antu vijana beta kurwa nkubu kenda kutuikana ibyo ndo mbwe munya kanda aenda play victim kenda kutuika kwa sympathy akauna nonto na affectro sana ni tabia ira yari ni mairida ira yari murire na tabia ya kudharia kana kutamburanga iba ubia kirito murungi na kaira cha kuona wadamba ko but I think it's too late lakini nyabi abi atamburanga ro actually mate just to tell you most of the governors they never inera nene ni barure na national government from the word go nearly all the governors so intelligence ira NSIS a CID a special batoma come access non to the county government na county system here, national government but they are not that close. You never know, maybe an insider. No, yeah, no, okay, Nyaka na insider, nyaka na insider. Agera komenya menya. Lakini nyaka na insider. Na utiri, anto badrikari baba inge pati manto sana rokona. Na ito kumeomba konanga wamenya manto kenda kumenya. So no mangeza ina anto ba kinyawa ba kumenya. Na JP na anto bo. But what I was driving in ni when me kumenya manto uraja radikere I difference na kumenya manto uraja kadideka and you see that's where NSIS is NSIS idora itina jara jejito so governance ora bata watanire na officials ba national government that one ne tumire bedura bare in some darkness sort of na no kedro daizi antobara barongi by support government iba kunenkero all the manto jaja kuendelea kenda bakia banga program tiao bedra baba ngite no ndibaize 1 2 3 4 yes okay now mheshimiwa kure instance hiyo eterwe na kwenda tuchokera kidogo yarira mheshimiwa wira ati uri nterechia mudhara no wira ati kinya bware yakuringa kura ure actually ure tuwatanie kinya bware yaburingira kura tariki kena ro kedra I governor bubu amanisha ate kankwenda kuwa dai na nte withdraw uranda wire na kwenda kueleza position yakwa na bandera ikenjai I think ikenjai puri tumuthaka tukai twenda kuringa kirere no ntiba Kilemi na munya na ikireito twari nawe no ntiba ibenda kwa intolerant munya ba wetanto batangweta yes so no ntiba kwa intolerant na ndendo vera facts bunda habera ane atiri dabera kura cia Meru kuringana na antu bakuwa na mbi kura in numbers tekerere na nontu numbers dabera kura imenti nako na bakura 350 or 370 or thereabout egembe tuna kura 241
tigania kwina kura around 140 nundabera no kaerua. This is the truth. Antu batenda kuigwa utire kura ieta kuringwa today na ndenda bure kondi today kura ikiumara achievementi kireito murungi akethe aringeri around 65% minimum nunyo madabunda batarairia na lakini bwana Martin I'm trying to explain Gatobu at least give me time beleze. No, I think it is a matter of concern to everybody very much na ndabera oni arankari kinya kwa karwatea kireito murungi ndene yembe karomba na njira chionde na ntemuhagira kura minimum 40%. Nokuiba sirasi nariku nara na alafu ndabauria nendiri bukura kwena kura tiania kura around 140 no ndo muntu akethera ume akapokashia muno na Kilemi. So you come here candidates benu baenae some weakness na rungera kanda ila sia history ya kuringa kura and I think I would want to associate myself with ura mweti ara wete kire ndio engine drive itwe akiwa uhuru auma central na natore aringeri kura 90% chakura raila the same way. So muntu akiumara naraka umara aketha na backing na stronghold ila si strategy. So that's what I was trying to make sure antu banara bakuwata nanda ndi those mathematics munya to amushinda na kura around 50,000 nino ore we mheshimiwa no twariwa kura kumanza mumba kuthera wize na nyabo na Martin taira were mutongere ukarire umuchiari kuri munya turi achiari umba kutha bukose na mwekuru na buteta mbere yana teo kamiro tarithia antu masabuja ura butena kura kana bwena kura ikwathura na antu ratukuga na mbewe tukona matunda jayo ngendi kwira siasa Meru ni antu abome muno no tumbo tutumiro ana utwira butena kura utino bwitite tanda tuyagitike MP oburi kwa antu barayo mheshimiwa Mithika kwaria undo mite wondi nini sana itawa Kibirichia wondi number 1 na wingi bwantu etawa Timau wondi number 2 etawa Kisima ward number 3 etawa Kirwanari ward number 4 na wingi bwantu Timau ya number 1 Kisima number 2 Kirwanari number 3 Kibirichia number 4 Rirorera number 5 nantu ba dirunka bakera yo akwaria bakiuga uti muntu umite wondi rerigite na kura omba kuja kuromba kura aja unda dirunka nini chinyete nkera antu atire nditarite masabu na ntima sabu ya siasa kila na kiko iwe ndo akibo bulitira ngugi ndeta nkere nchanto ntura onja dabla tutigane na mantu ja kwathura nantu na naraba umita na naraba uti muntu thite makosa kana bwega gucherwa na aria chiariri na ndari antu nabere wa muno na kuri kulingwa bwana Martin yanko ndi gukwira ndatongerie kuma gituo kya mwisho naraga itikito arwire primary ndatongerie tuo byothe mwaka mwisho naragire ni gitwa kanga ita primary ndagwata kure nyingi ura waletie ni kandi turabathirwo nka mheshimiwa Mithika atakinya nuswe kuri ndare acio kuguchokera makosa ya tutulite siasa cia ndwa na cia kwathura nantu ndiko na Meru tuchoka no kuita wirantu gutina kura kutieni kuringe tuma cyo makosa ubiri kwirantu atire ndiromba buringira muntu kura nuntu akabuthiria zaza inde kwirantu gutina kura kana bwina kura oni bure ni number 4 na wingi bwa kura na gikunenia nio the largest in Meru no te antu bangi be Meru yonde taburi no ndingo ngireta waburi no tutinwete miri lakini tomba kuita ndunga mantu mbuga kinya bware gondikira antu beto baburi bakaningira kuna pakabwarura iguito kereza antu na mbere za point na mheshimiwa Mithika umite na gwitabathirwo itina ndamwana arua kuskuru kwa weta antu banku primary ambitete no wake jana taitu ndaninkira na makuja revision mwaka jua antu banku yari the most improved in Igembe kundi tankira antu ibonete matunda jakwa ja kithomo mpeni kanyambwitire matunda ja zangi narangu kanisa naragwitawa njoki njiro nkithiria ntetere kuga ni untu ndio kuma no ntu ndachiari na no thiment mbere twita naraburi ntetere kuga ni untu mama no kuma no thiment na nyano kuma naja buningire kura mbere ndera antu atiri ndio boletera makugia kigaos last year irobo gwatire ambere Kristo ya kigaos ndio thia bona bobo na brandite bore ikyonkoromba kanya kabontetheria pompa kanya kuya jama ngi nkuruki lakini manjo nyoke throja izi utetakwira ntorabo boninga kura ni untu obatongerete bakwete heshima ani uto barumwe bera butena kura chai makosa amongera nyawo ni buatire imakosa kwito kwa branto bakaninga kura kemerega
because Arua tiganeni 140 na ya kuatere tiganete biri kuona inyanga vana kana inyasa neta onto ibani you know au condemn community yonda kabisa kinya baina mtomo nacho kauga na commitment 60% ikaringira kiraito bonte ko mabwa kumenya bunonto kure itari batari kinyanya acho kauga mwana 40% Toronto dokumento to gwenye 50 60% lakini adhimira 40 kenda 40 na 60 kenyagana amadhimira 40 amadhimira 40 na kuna guru exactly 40% murako ni wonde tankira kya kura mele na ndeta kura kya kura mkemenya atigania kura itinge ya 9 chochinge na ingori Canada ingero kura last time ingero kura egembe ndingwa kura tigania ndingwa kura imenti kinyasa imenti na kwa karaito ndara kura ngiri 24 na ndo wasa imenti teba andora bawa patendikira kuro ndo muntu ware nonto kinyaru na bera bandikira kura bera dingira ni munya na bandikira so imbezekale na chandi na gweto so to kwenda na kwenda nyo candidate bange mero ndi na candidate baku maoloba Gatobu kinoti yakuo kwa kwenda kuwa antobaiment bakuwa muntu bakwenda nkiro kinya Gatobu imende dinge kura bakuwa bakwenda kira itote kiteka Gatobu ibi bakadoro Gatobu thank you bwana Ingera so basically to tegwe kutala madhabu you I think madhabu tia Tezo makosa ya kudranira anto ikudranira anto sorry mheshimiwa Mithika kwa kuga sorry kuranto baringia kura kimiriga we mutongeria tezo makosa manene mono noni deputy governor kwa omite Egembe North ina kuri nyingi muno ngurukie mheshimiwa Mithika na utironda aringa kibara mbuga deputy kwa agakutharia nyako thiri mbia lakini ntetina kuga kwa huyu hata vile kwa Meru heshima baringia kura tango na kuriply kwa ya kimbere kato maoni yake makosa make up kile taburu ule mheshimiwa okay one politically no mwaka mwanasiasa yote na madhabu yawe na 10 million stronger ile ya NASA it is everywhere nondunya baraila inya Jubilee baruga hata 75 plus 1 yes 70 plus 1 no mwaka kwena some mathematics no mwaka wete ajo na madhabu jaza no ukaja tumira bodo ku iro za na ndeza kadhukia tu Kuna baba beleni ati madhabu yuni ya dhuki kulingana huyu oyaringa mheshimiwa Arua ati na kudhuki na yani akudhuki tiani yonde hapo batena ali makosa ya ali matini andi mukoso yau ntira wi makosa uti mtu tena umebwawe mheshimiwa Uhuru naja karingirwi centro wake aguchinda lakini utamwiwa thaia Kakamega para badingara ODM utamwiwa kenini akiuga atiri nyabare go ndingira kura chenu itingana tejo makosa mathuku muno menya antu akaba ufini ignorance with your due respect right nontoni kanda Tharaka kanda ya kuona neria ura madhabu nontukura is about numbers likelihood ya results ya after kura kuringwa that's my position na ntire utakwenda ule ntire romba kura ciao and that's why twari utwe itatiania kuromba kura ciao sio na itwita na rangu bera manto numbers te numbers yake sikailwa kendo ringirwa kura nontrotiania ugo karingirwa kana nonto imendu karingirwa antu aketha by other factors ila baketha bakiailia ya development history record what you really kana sera ila nae winasio so these are some of the factors na Gatobu reality ya maisha na life ya siasa okay au puto into balance na create murunge ya maendeleo na record na history hiyo score the same mark boko wata to win the same mark anto ba sure ya terrain ki kuringa na pressure ya Quran county na experience no tutumbo substitute experience ya kuna Kilemi running public affairs inatomba wita kwamba kwa experience you see ama kwa sababu bwana Mithika tekuwa that no correct ndo watu makaila la factor inge badila la America lakini kwa no conclude na America America ni yaka determine ule na secondly kuwa naona ni experience ya wewe mimi nalingoro kura nya achina na toa na experience kile kiwa na experience ndio medemba kwamba kwanza wewe na history na experience of corruption so onto ina experience ni sana corruption no to wewe to case scandal yo ndoka hawa etuko ndoka hawa na to bado na matako kuringira kuro to nyaba ni page bana hapo ni bene boka ni so iba kwa ndoki nyabo so kane manto experience on to experience ya na ndoku Kilemi na atenya ose ni bana mai experience ya kwa whichever experience whether ni ndoku kana nini kaire maitu na outright menya mutongeria buri kuthena kioneki uninko ya example njega muno
Mheshimiwa Mithika ati utwira masabu jaiwa atarite kenda jatumira kwa na Meru na aja waka uninkuwa gitumi ngwite kianto ba Meru batiringa kura kimiriga ikwithira oni ngoja na experience ya bori boega nimba mbere na kuwa bori utemtoteku na ndabwira twari mpumite wondire rigite na wingi wa kura lakini untu ndinakioni kya kuwatania antu uko na mantu takibwa turi amwe lakini nande kuchokia antu aria imakosa mono dynamics ya county system fikiri ankwire na ndawe unto okoro no rongo right okay dynamics ya national tutadhani Meru tutikire national politics dynamics ya national politics county politics constituency ward are completely different na siasa dhora si derikari tuare bio nungu kwira Raila Odinga de Meru atekurukia 10%. So it does itomine mbi pauto tuimbe tuteketie no muntu closer to us no more friendly no mboto diria mount ngwe whether it's true or not ni womba kusiailio kaua and that's what they want to vote them. So body dynamics ya kusiambi different na lakini so what standard chance no standard chance no ntera wo my point ile Martin mbugire atere twerekeria mbugire mutongeri ta muchiari mwana akarwa muchiari akwenda taira we mutongeri no kwenda gwatanya county ezi alafu ali Mheshimiwa Mithika akwaria ntetia kwengo ya ombo tuteri you must apologize kwera antu baringe kura kimiriga chawi makosa ntera wa utironde ukeja kule mutongeria Mheshimiwa Mithika ko bwiri kuga uninde mutongeria na ngachwira kura Meru yonde kurunga mauga uninga akaria utonda wanga akaria mbisi fulani yoni na imbite narakura cha kwikira chingi lakini untinkwenda kuwatania county ntirunga makwari Mheshimiwa Mithika akwaria je makosa maneno ewe mbe yo kwanda je makosa muno Mithika kari unwe mangwe na takwenda necessarily antu mente baba bana thike unya nanya sana kakwenda thike abakinya wana inyora kakwenda ko meadi o abero na baba muringira nare ko so kinya we machi michozo yao cheda atubwiri kwaria nonto antu barabera oruga mwanki na Petro ekanywa okuga mwanki oria lakini kwenda yo akana nkoruti tutonga kwato watanya Meru alafu ambiro tutalia masabu urabutina kura urababengite kura uraunga akaria kura naria tubwiri kwaria uratukuthugania na atwitikitie unde mutongera kwenda kwatanya Meru mutongera kwatanya Meru mbugite ngachwa kura na bwakwa ngachwa kura ntikwathura nantu na ngachwa kura mbitikitie utintura ndene Meru timpakura na mbonete na witikitie na ndo ba JP ba kwa rusa ndo nyantu kwenge honorable mporo abore na imagine mutongera I think you know chokia Meru ngirie na bu amutegero ya WeruTV ni boya sana ntoba kwithira gwatanite na tukaitene gateze kurikiria mubango jwa Kithurano 2017 ni bere turikiria and then James Kedroa namba ziri tayari ukethro wetu one chinyu megaita katekura na mbero tuone chio atongoria bakaba twire miambo yoyo muthia tukirikiria na ndeke mwe tafadhali no tubakanya tobire na wewe daktari abuni nkuatire itweteta kurene itoringe kura na there waeta muntu eta kuthukia micemani antu bangi na antu bongo bone muntu kuthukia micemani antu muntu atebui na atombo atongoria kana turingira antu nabo twetaniria na atongoria baba kuwa twiringa kura kemerega uno umwe na andu irengi kinyayo nontu ugakwetha kuwa antu baringa kemerega ikareta nontu antu bakambile kuwa batu tuturingira muntu kuma roterora na baba turingira muntu kuma ro so tore atongoria tubiri kwa discussion yo kabisa tukawa Meru na ule kona chonda cha Meru na ule kura onireta kuria kura egembe mburi tigania mburi imenti na no buginya katobwa buri kubithia na kiraitu bwa buri kubithia na pita munye bwa buri kubithia lakini tutubiri kwa anto direction tubonia njira yontura timama ambilia kwere ko 1997 ibaburi ko like an envelope onto number not to kwena thina fulani because tukambilia kwa ni anto direction eu anto to van direct batu ringanira tora moto watanira Meru yo kime ko watanira to ekatoka riyo kima katukathura nanto na ndenda weteka na katobukia mateo ibwaga sana bana Martin ntiyo manjama ingio nikauga utintura nkuthura utimutongira nkurwa na watu enkuruma pobange beru ja Meru ntegere na wendo intokire tuntuja mengina nkenda kuwa kaire ondi na point 10 na kwenda kuthira Meru ini agreement yakwa na Meru ngwa point 10 manjama bitite MP na yanko na gutandie governor
na mbere na mbichi yakwa na nyume na point yakwa 10 ngaromba Meru bombi kuona point yu na bombi mpaka nyaka wa mwisho ndenda kwira mwathani bwega muno ni untu naro tukarandea na mheshimiwa Kilemi kwa ndake na muno hantu abengi bakarabe mbira betere 2022 na bakambira ugwetera mtu mwithi ugatakanya na ndenda kwira Meru tukoraga bioneki byantu babethi gitumi kuri untu bumwe mheshimiwa Kilemi anthira ntuthura kurikana muno ndikwingwa nda guchwa giteke MP obore family yetu ni makira muno ntuti mtu wetu ta siasene babambira na ndogoro agutethia kwi muchore twathoma we tene twa mheshimiwa Kilemi tejo muchwa tukwijo muchwa tinetira na mbe babambendete muno atuta mwankona na mbewe tutatu achemania antu amotiri mwirera na kumata tuwita mheshimiwa Kilemi antegambira we mtu mwithi muno tumba manto ya gitigi kitina manto na ndi ambira kiromba kugeria ugwe tinga maybe ugeria MCA na ndi wende gwandari nyikara kinda gwa nuntu munene ntu mumiria ndatiga nawe na ndi tukenda kura ibioneki byantu babethi meri na baadaye meri na baadaye inchura yoke ya kwenda thikire mheshimiwa Kilemi tami yetu ikisema mwankaro ni ntu netura kwira no wera netendere rero kwa kwenda thikire mheshimiwa Kilemi au zibangirije mpandikithite bure batinitha bena ngugi ko nkaromba antu Meru tafadhali kida muyuza agochiejana na gwitangwe na bukumiona ndabwerencha mpeni kanya mbwitire ngugi unute mtu nkuthumbia na tukoro yake oneki antu babethe nyantu babethe no batongerie ne batongerete na bona matunda jaye kinyeke munya gakokera iko actually point ya kwa number 10 point ya kwa number 10 duga inspiration ndenda ku inspire antu babethe ba Meru bachitekie okay kwezi tu watu choke nyumi mheshimiwa Kilemi na twarega kinyatha itutibiri uchoka nyuma turi antu babethe itewe kanya tugarura Meru ando ngwe tancho kembwa mwire branda mwire amure ndana mwire no ntuga tuguri mwene rano rongo asana jawe kambue branda na mwire ro na mwire you are young man they happy about your ambition na nyero chindi da declare kungi ukadha sana angi uka MP miaka mingi ndamwire bukuringa na broker di TNA amure tekwenda ndamwire neta kamera ka TNA wate kwenda TNA onto baina muntu kareta independent ndamwire broker di wejirana na muntu support idrikare na ndo ambirite campaign nubwiri ku evaluate situation lakini wete kile waita kwa MP ndakwera when think about it wete kile we meet again and talk ntagwira karonga more MP kana mbere kwa realistically you have a chance then later on uka MP na ntagwira na bodho kuntamwira bodho buge mheshimiwa atagwira na bodho atagwira na bodho ku mheshimiwa atagwira na bodho nataka ukamatire kaona na bwa kubotiombeka na botiombeka dai pasono bugasa kwa leo menara dai pasono na kintu tikiantu baze ndio okwi yes oniro kera Meru giki ote mwana siasa urungama aitarite kana atebangite atena mubango jora kazuke gitikirea akwenda kurwira na ote mwana siasa utumite wuntu kedere movement kedere mutigania kedere mwegembe kwena waumite na aina right ya kusupport ni antu bao aina right otumba kuana nde kireito nonto movement atiburu support na movement kana atiburu kurero na movement ke siasa kana munya atiburu kuroritigania o muntu no kwena waumite na no mwakaro na antu bao lakini nande bado tule Meru ureto kwenda ikiongozi kiongozi ujo tokwenda tutakwenda kiongozi okutongeria imenti kuroratigania jatene metena bwatara kiongozi uroka buikia ndoene ukabuikia kire mantu jara jonde jako konia kurwana na ntobo bangi dai kira tokwenda ikiongozi uroga atoma tuge utonga ya Meru tuthomiriana betu twina maendeleo ya Meru kwao inyekedero tugateganga unu wetu lakini tuambe tutege mtu tukuga no wetu ri aina mantu jaja akatwithire 1 2 3 4 maendeleo jana tukwenda ri batu ja antu ba Meru tukajona kedero tutejona inya kedero ari wetu ati tuteria kwao mumeru natege mbere ma mtu kwenda kurugira kisiasa ankwenda umurira no twagana kengi twingwa mtu jo kweja akagita mute akahinga njira kana mtu ogitire mtu njara mudara takauga atora matune imtu tutoranwe na itumuji kedro batwe tutekwenda mantu jando then tutebweri gwitekeria antu baba bakwita kurwa bakaraga tekategetu bali tuli Meru itu tuyebaita
na tukaba kinya kidhirikale na tukanenkanira intelligence tenande tutropo kile batu. Asante. Ya kambwe ntukweru ari uni ni ntukundi na kithikiro muno ni kwenda kwa device ye ngavana munya ndimure kuringana na obisi line yo ngavana ni mwikiri telefone apwiri kwaracha ai responsible aine shima na kamenya kinya kirongwa arongwa urongo aumba usustain for quite some time ndawa u onto bakwira nkuibo bwa onto kumona akiaria mairi thatu na kwenda kuwa Kilemia kuwa violence kinyate akeko kia maia nonto monya nkona aki incite antu aibera Mithika Linturi nari milioni 350 thirikari ya Uhuru Kenyatta kuringa kampeni Meru nari through waka barabara na awa na kwenda barabara chionde iwakwa ndene ya Gembe sie cancelled ikilipu na barabara ukarikuo pathikire barabara chionde wako Gembe sie cancelled nonto Mithika no waka na nari ngiri mana thatu ya 50 na kuria na thirikari umba kwithira iriite Mithika milioni 350. So munya that is irresponsible atena inya uma kinyabu iko urakwaria ande mwere nende nacoke airombere nonto barabara naremeru kuthithia itwarombere uru na twere barabara ni kwinjwa nake agutwika Mithika inawe haina thina noe tuwe nonto bakwinja barabara akituria kiuria muchaina na kwinja barabara Meru Musumari na kuinja barabara Mwende na kuinja barabara. So what burai na buo na bwiri kuibuiko na narekane na kwasianto na bera urongo aitwira kinya uma kwa yonto manto yandari sirero mutuati akiwa ya sibitari sikiri incubator thoko ichiaki nonto yo manto yandirect akomenya nonto within his office. Okay. Thank you so much. Mutegeri WeruTV no ntoko kwithira gwatanite na atutugo na Arua has been the hottest ndene ya Kithurano 2017. Lakini mbele tumaruka mheshimiwa allegedly maratachi yaku yarerekana tiama ya university. Thikeri yankwirena ndi woni ndi wakiri uthiritie University of Nairobi kuthoma sheria. Na munya munya na ma either what nya muntu ntinda na honte muye either what it's a skunk into lenya te mete magulikana. No, so you must apologize no ntomba ko ntomba ko apologize no ntomenya kora ukari kona ni muntu are on a fishing expedition. That's vulgar. Neta 14 I am ready to face him. Muntu are on a fishing expedition na na wiri ina case katiba na section 49 na 50 ni wao tuomba kwa ya no shaindi kiri bura bomba kwithira muntu atenda bo so manto no nto ainayo na nakuwa kotin na nindi bwende qualified kurani itene ke obisi ne no nto ai koti katutrimane kotin no nto no ina eta abandon ya proof no lakini to te prove manto mombi tvine na that I have no doubt in my mind. So wela degree yako kabisa. Thank you. Yes. Nibega sana mutegeri wa WeruTV no tubakwithira gwatanite na watu kiri mubango jwa Kithurano 2017 ndegora ruarigo ukari mwanki nkurukia bila bingithira na twenda byo. Thank you so much Wodbeto Martin wa Gichungi ndula no ntoboka nya karatu ina kotu rero ati tutimba kwithira kinya tukithoma SMS ya kwindi itambira kwaranira batu kirukira 40321 na kiri Twitter @WeruTV na @Martin Gichungi 1 hashtag ni Kithurano 2017. James ukikwithira Paul Ziwire ile tayari tafadhali tuonishe tuko na tukura chikithura nuko thwania atongorire ni account ya Meru ni bobo kunjera siasa cia kindorejo 89% barua ye atongorire bobo kunjera siasa cia kindorejo kwithira ati wakiwa kwena imenti kwena tigania and whatever and 11% baruare. Thank you so much nonto maoni yako ni beto Martin wechongi ondola kato trimane ntuko ya Jumapili lengi kile Kithurano 2017 endi Jumatano together tureo na nkindano ya obunge. Good night. Yes. Very well. Asante.
2017 risiasa imwe kwemwe omme na ndene.